King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo yu po kapamilataning kekong ubaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungye ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Lorenzo and Anthony Gosum, Kenneth Lingat, Mary Ann Gamido, Arthur and Lisa Lapira, Nulod Bondok family, Mangune Hernandez family, Jasmine Serrano, Jerome Malig, Maricar Mariano, Kim Mariano, Yuan Feji, Boy and Meng Ocampo, Sylvia and Rudy David, Josephine Inco, Zenaida and Emerito David, Jane Manabat, Emerson and Ken May Manabat, Fernando and Teresita David, Charmaine David, Fernan and Michelle David, Shincha and Edison Manugid, Adolfo Garcia, Kenneth and Annie Tumbukon, Jodel and Jerry Dakutanan, Felix and Ellie Dison, Jimmy Dison, Feli Hiyamizu, Yoli Churukubu, Patricia Icoma, Joan Fusuku, Judy Simeon, Ocampo family, John Benedict and Nina Salonga, Nel Arlene and Freddy Nuki, Ireneo Canlas, Jenny De Mahun, Basilio and Baby Manlutak, Romeo and Roa Manlutak, Jose and Tess Roque, Ricky and Raquel David, Yolanda and Jeronimo David, Crisette and Crisel David, Christoph and Kristan David, Santiago Apostol Media Group, St. James Choir, Nori and Elvisita, Lazaro Santiago, Donna Manlutak, Basi David, John David, Hernani and Carol Mariano. Para king malagwang kapaldanan ding makatuki, Francisco Domingo Jr., Esrelita Soriano, Wenceslao Caninero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Priscilla Aguilar, Marcel Cuenco, Ori Topstein, Leonelo Wenceslay, Jordana Mesetti, Kate Villa, Joseph Gosum, Enedina Between, Apong Ustaguan Lau, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Tina David, Bart Lim, Behata Caninero, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig,
Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Lai Salas, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Telma Rodriguez, Tom Laksamana, Amado Ramos, Celerina De Leon, Noel Limin, Romeo David, Maribel Enyano San Juan, Raymond Cavalla, Raul and Ralph Betwin, Ricky Lusong, Clarita Gosum, Johnson and Paul and John Patrick Passion, Leo and Vel Sitcharing, Frederic Castro, Joan So, Reynaldo David, John Joan Tea, Ernesto Mendoza, Antonina Roque, Rosario Santos, Angelina Nicolas, Francis Kiambao, Minerva Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Florenzo Solano, Lota Salenga, Richie Rivera, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Romano and Lilibet Ocampo, Maxine Cabalya, Romy Mendoza, Justin Francisco, Romeo David, Arsenia Inco, Josie Inco, Rain Christine Calma, Jobert Gosum, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Cherry Cruz, Betty Romero, Maria Layug, Felix Dizon, Lilia Caneco, Elvira Flores, Fernando Bongdanan, Sielner Songko, Carmelino Giao, Cristina David, Epipane Leangco, Melchor Jaime John Reynaldo David, Nereo Tantenco, Anet Lakindanum, Jaime Motol, Chodora Makaspak, Manuel Bustamante, Ireneo Canlas, Ising Calma, Edilberto Bondok, Paulita Gulapa, Angelina Bansil, Victoria Torres, Teddy Quizon, Restituto Carlos, Juliana Parico, Ising Romero, Cindy Cunanan, Roel Maglalang, Lydia Giao, Shane Chu, Lucia Flores, Willie Jane Pineda, Randy Soriano, Josepina David, Jenny Dimaun, Alistair Sunrise Ocampo, Alex Sendandawu, Imelda Guevara, Romeo and Nenita Cruz, Frank and Linda Castro, Maria Leonora Bustos. Paroking Kapayapan ding Kaladwaring Makatuki, Belinda Rita David, Abelardo Katakutan, Natividad Juanito Elizabeth, Antonio Domingo Jr., Glenn Ines Inocencio, Apolonio Milagros, Renhid, Hermelinda Rosalina, Crescencio, Isidro Angeles, Alexander Belen Silverio, Romeo Valentino Martin Dominga, Andres Andri Gloria Glenn, Inocencio Jose Antonio Ruperto, Santa Peter Consolacion, Tomas Salonga, Deogracia Petronolia, Conrado Evangelista Fernando Aquino, Rosalina Villamor Jr., Lourdes, Raimundo Maxima, Francisco Sr., Perfecto Elena Orling, Eduardo Z. Nicolas Apolonia, Herminia Pablo, Hermelinda Victoria Felipe Maribic Miguel, Maria Juliana Monseñor Damaso Inco, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Jose Apolonia, Angel Renz, Rosalina Ben, Pedro Paula Rico, Fulgencio, Leonisa Catalino, Lamberto Janet Aurora Alfonso Policarpio, Felicissima Bernardino, Benedita Pacifico, Jerry, Alice, Sonel, Gonzalo, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Carlos, Feliciano Modesta, Erlinda Jacinto, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Eustaquio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco, Mariano, Abel Sr. and Jr., Rosita Bolet, Susan Domingo, Leonardo Alejandra, Benedicto Angel, Alfredo Sr., Maria Catalino Sr., Alfredo Fulgencio, Juanito Sixta, Josefina Juan, Anatolia, Norberto, Mark, Anthony, Rogelio, Trinidad, Berto, Juana, Pedro, Nomeo, Jesus, Paquito, Herminia,
Crisanto Paula, Jenaline Milanyo, Agustin, Virginia Kenneth, Angelina Liberto, Maria Luisa Elendrino, Martin Epipanya Nelson, Faustino Bambalan, Teresita Guillermo, Rosario Onefre, Natividad Regino, Alejandro Pablo, Maria Anita Ignacia Roque Consolacion, Jerome Julian Maria Jose Sr., Isabel Simeon Lauriena, Heldy Tito, Lourdes Bernardo, Hayden Leonila Rolando, Angela Among Jess Mariano, Lourdes Feliciano Miguel Pacencia, Ernie John King Corazon, Jerry Nuring Cory Pido, Ronnie Jessie Humbilina Among Popong Pedro, Dominga Ernesto Milagros, Catalina Zoilo Gregorio Mylin, Catalina Magdalena Berta Maribic Merly, Anita Salvador, Rono Juanito Dare Domingo, Gloria Cesar Albina Camilla, Angel Ubri, Felisa Marcial, Glenn Romer Dolores, Julio Cesar Emerenciana Jose, Lucia Alexander Arnold, Angelo Felix Akpas, Reynaldo Lexter Ricky, Alion Helen Magdalena Andres, Severina Clara Victor Ventura Sr., Ramir Sr., Amelia Paterno, Marina Feliciano, Milagros Eric, Angel Alodia, Alejandro Benita, Regina Chantel, Ezequiel Guillermo, Natividad Rosario Joseph, Onopre. Josepina Pablo, Regina Natividad, Julieta, Isabelina, Antonio, Maria Paz, Faustino, Ricky, Justin, Yolanda, Rolando David, Policarpio, Menencia, Pedro, Benji, Ninoy, Apolonio, Violeta, Ricardo Sr., Igmeo, Hilaria, Jonathan, Silvino, Marina, Benamin, Agnes, Virgilio, Carolina Maria, Policarpio, Moises, Maria, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelito, Noel Takeshi Nesto, Zenaida Hilario, Cristina Roberto, Dionisio Joshua, at ding maldang kaladwa kim purgatorium, lalong-lalo na retang halanang makaga nakakarela.
Talakad tamo po kanu.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kang Jesus ay anak mo, papakit mo kaya kami, king ing dalan painturo, king tagumpe, yaing dalan ning malugod apamanyuyo, ating kusang lob magsakripisyo para king tapat, alam pa mag-alinlangan alugod. Ibiye mo kaya kami ing pamiisip at panlalawin ng Jesus, ban mabiyasa keng sumuyong kayabena at lugod manayang bayad. Iti nga naduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Tiro na ako ning Ginong Diyos, nung nano, ing sukat kong sabyan, ban apasignangan ko la, ring mibabayat nan. Dirina na akong sikanan balang abak, ban pakiramdaman, itang ituro na kanako. Dirinan na akong pamanalastas ning Ginoo at eko ni laban o ginulot kaya. Inarap kay gulot ko karetang mamatbat kanako. Eko la inambanganan inyang inumis dako, inyang sepulyot doring balbas ko at pigluran ing lupa ko. Dapat in sultura naku anano balang uling ing Ginong Diyos, yaing kanakong babiye kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, ban api batakulo. Balo ko, king eko milako, dangalan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ding sablang manakit kaku kalyanda ko. Pipiling dalaring buntuk da at pituya-tuya ko. Nga nang sasabi ing ginuyang kekang penaligan, bakit ngeni nakapapansinan? Nung kaluguran nakapin, bakit nakasagipan? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Padurot nanda ko di ngaso, kukup-kuban da ko ding maraka tao. Gamat ko bisbus dala pati na ding bitis ko.
Kana kung butol kakulang bilang. Diyos ko, bakit pepaim burisan mo ko? Karelang pira kayanan, susulot kong imalan. At kakung tibabal karelayang pisugalan. Eka sana lalaut ka na Ginoo. Datang na kang agad, o tala pagligtas ko. Diyos ko, bakit pepaim burisan mo ko? Isalita keing lagyo mo, karing kakung kapatad. At ikaing kakung purian, king karelang kapulungan. Ikong makitakot, king ginupurian ye. Ikong sablang lainang yako parangalan ye. Diyos ko, bakit pepaim burisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaim burisan mo ko? Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Filipos. Bagayan yu ing pamisip ng Kristo, bistama na tsukeya ing panga Diyos, makanyan man, na pinilit ing makipanteya king Diyos. Bagkus linubas na ing kayang sarili king sablang kamalan, may kiwangis siya karing tao at kinwa na ing aske ning metong alipan. At king pamikawangis na karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging pamaminto ang gaking kamatayan, hanggaman king kamatayan king krus. Uli nito, ing Diyos naman, pepaygit na ing emunano, at dinina na ing lagyong migit karing sablang lagyo, inyaking lagyo ng Jesus, sukat lang siklawad ding sabla, ding karing banwa, ding keti king yato, at ding king lalam ning yato, at ding sabla, sukat dang ipasyag, ing Yesu Kristo, yaing Ginoo, king ikaligayan ning Diyos, igpa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Jesus, Ginoong Jesus, bigay at kapurihan keka. Jesus, Ginoong Jesus. At kapurihan keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, bigay at kapurihan keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Makabaya po ing ebanghelyo tamo ngeni at anyadwan kong magsakripisyo tang ditak mo sakripisyo ing manatiling makatalakad kabang nanamnaman tayat pakiramdaman ing kwento na ning pamaylasat kamatayan ning ginotang Jesucristo. Ala pong makibat mipuri kaya ka Ginoo kapurian kaya ka o Kristo. Tahimik taya mo pong pakiramdaman at panamdaman. Ing pamaylasa at kamatayan ning ginutang Jesucristo. Agpang kang San Marco. Adwa na mo aldo at fiesta na ning Paskwa at ning tinapeng alang lebadura. Ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba, manintun lang paralan, banlihim deng aparakap at apapate i Jesus ngara. Eta daraptan niti kingaldo ning piesto, magkang magkagulula ring tao. At yukanita ka rin Betanya i Jesus, kimbali ng Simon a leproswan, kabang mamanga niya, di natangya ing metong ababaing magdalang metong alabastrong lulanan mitmong mal apabanglu. Dali selaru ay bat king tanaman anardo. Biklat ne ing alabastrong lulanan at tigtug ne ing pabanglu kimbuntok ng Jesus. Mimwala ring mapila na yetsukarin at ngarang misabi-sabi, Sinayang namo ing pabanglo. Nung pisali na yan, mikayabliyang maygit at lungdala na denaryo, at ding ayabli na malyari nung ayibye karing pakakalulo. at migsalita lang eusto king babay. Dapat nga ng Jesus karela, Paborenye, bakit pakialaman niye? Mayap ing depatana ka na ako, maralas akakayabe yu laring pakakalulo, at araptanan yu lang mayap na numang oras buriyo. Dapat eyo kumalyaring akayabe kabang kaba. Depatan niting babayi ing agyuna, epaman kiskusa na akong pabanglo, ban isadyane ing katawan ko para king pangakutkot ko. Tandanan yu iti, nuka rin yaman mi panaral ing maya pabalita, mabanggit mo naman ing depatanan niting babayi bilang kapigaganakan kanako. kay bat nanita, Judas Iscariote, ing betong karing labingadwa, mintaya karing pamuntok ding saserdote, baneng ipanganyaya i Jesus. Tutulang matula anyang dimdamda iti,
At pengakwanan deng dinan salapi, manibat kanita, menin tuneng paralan i Judas, ban apanganyayane i Jesus. King mumuna ng aldoning fiesta ning tinapeng alang lebadura, aldoning pamakamate biserong tupa para kim Paskwa, kitnande i Jesus ding alagad. No karen mo boring sa jami ingapunan para kim Paskwa. Tibura na lang Jesus ding adwa karing kayang alagad, kambena niting panabilin. Munta kayo king syudad, salubungan na kayo ka rin ning meto nga taong magdalang bangang danum. Tukyan niya king balesa lang yana at sabihan nyo king mikabale, pakot ang naning maestro. Nuya ka rin ing kwarto apipanganan mi, ring kakong alagad king apunaning Paskwa. At iturune kay kayo ing malwala sa kwarto babo, makaayos ya kumpleto gamit, karinyo isadya ing apunan tamo. May kolaring alagad at mintalaking syudad, at ikida ing sablang larawan ng Jesus karela, at si Diara ing apunan naning Paskwa. Anyang bengi na dinatangyi Jesus kaya benalaring 12 alagad, at kabang mamangan la nga nang migsalita. Ing katutuan, sasabihan ko kay kayo, ing metong kay kayong kayabe kong mamangan, pagtaksila na ako. May lungkot lang metong at kitnande. Ako? May kibati Jesus, Metong ya kay kayong 12 at kayabe kay mang tiltil tinape king silyo. Mateya ing anak ning tao agpangking may sulat. Dapat makalunos ya itang taong migtaksil kaya, mayap pa para kaya ing enemy bayit. kabang mamangan la, kinanuwayang tinape i Jesus. Pepasalamat ya king Dios, pemiraso na yung tinape, at binyene karing kayang alagad nga na. Tanggapan niya itiyain ka na akong katawan. Kay ba't nanita kinwane ing kopa, at pepasalamat ya naman king Dios, binyene ing kopa karela, at minumlangan. Sinabi ng Jesus karela, Itiyain ka na akong daya, ing daya ning kasunduan, ing dayang mibubu para karing dakalatawo, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, na ako pasibayong minom kaniting alak, ang gaking aldo inuman ko ing bayong alak, king kayarianing Diyos. at kay ba't nanita, migkantala, metong adalit, mintalaking bundok daring olibo, at nga ng Jesus karela. Ikayungan painggulutan niyo ko, uling itiya ing sasabihaning kasulatan. Paten ke ing pastol at misalbag laring tupa. Dapat kay bat kung sinubling mebie, muna akong magbalik kay kayo karin Galilea. Nga na pang Pedro kaya, Painggulutan da ka man ding sabla. Ako, era ka painggulutan. nga ng Jesus kaya, Pedro, pakatandanan mo ini, ngeni muring benging iti, makatatlo mo ko ilingad, bayo ya tulawok makatadwa ing tatso. matimid ng sinabing Pedro, Era ka ilingad ang giyang misan dako paten kayabe mo. makanyan ing sinabira kaya, miras laking lugal aaw sandang Getsemani, nga ng Jesus karing kayang alagad, Luklok kayo pakin, kabang manalangin ko. dapat tiki nalari Pedro, Santiago at Juan, at migmulayang may balisa at migkasakit a pilubluban. Sinabi na karela, Sa skup ko salo, uling mabayat ing panamdaman ko, malakwan ko ken at magbante kayo. sinulong niya pang ditak at sakaya menalangin, makasakab king gabon, king esa daratang ing oras ning kasakita na, nga nang minaus king ibpa. Igpa, o igpa ko, ing sabla arapat mo, idayume ka ko ing kasakitan na iti, dapat aliwaing kaburian ko, nune ing kekang kaburian, yaing mi pamintuan. Kay ba't nanita, migbalik ya at disna na lang matudtod dingatlong alagad, nga nakang Pedro. Simon,
matutod ka, emo warapat ing matutod metong mumang oras, magpuyat kayo, Nga napakarela, at manalangin, na kayo daygan ning tukso, ing espiritu makasadyaya, dapat ing laman may naya. pasibayo na lang likwan at menalangin niya. At inulit na ing kayaduana na. Beli ka na ring alagad na at disna na lang matudtod, uling pilit lang mipapiak ding matara. Era balo nung nano ing sabyanda kaya, king katlong pa magbalik na, sinabi na karela, Hanggang ni matutod ko pat magpainawa, migising na kayo, di natang naing oras, ing anak ning tao, miyabiyaya ka ring gamat daring makasalanan, mibangon na kayo at tara na, oy ninayng migtaksil ka na ako. magsalita ya pa i Jesus, anyang i Judas, ing metong karing labing aduang alagad di natangya. Kaya benalaring dakalataong magdalang espada at palu-palo. Deti tubod lang iba't karing pamuntok daring saserdote, karing eskriba at karing makatuwanan ning balen. Minyayang senyas ing taksil karela. Itang uman ko, yaing ke kayong kailangan, dakpan ye at ritoki, dapat banten yeng miya masamas. Karas ng Judas, agad na yung lepitan i Jesus at ngana. Maestro, At inumane i Jesus. Inya dekapande i Jesus at tela nandeng matalik. Ing metong karetang at syukarin, begot na ing espada na at tebak na ing ipos ning mata sa saserdote at atigpas ne balugbog. Dapat nga ng Jesus karela. Tulisan kuwari, kailangan pawari ing datang kayong paka-espada at pakapalu-palo para dakpan nyo ko. Tuturo ko aldoldo king templo at atyo kayo naman ka rin. Dapat eyo ko dekapan, dapat kailangan ping matupad ing sasabyaning kasulatan. Likwan dering alagad na at tinakas langan. At tikyan dening metong abayin taong makabalabal mong linen, dekapan dyan naman, dapat makabalabal ya at milay yang lubas. Melakwan niya king gamat da ing balabal na. At delare i Jesus kimbale ning matas a saserdote. Karin niya patingapon ding sablang pamuntok ding saserdote, ding makatuwanan ning balen at ding eskriba. Tikyaning Pedro i Jesus, dapat makarayong bagya. Tinaglo siya hanggang king patio ning bale ning matas sa saserdote. Linuklok ya ka rin i Pedro, lele na nindapog at migsalab yang kayabe daring gwardya. Pilit lang maninton ebidensya rin pamutnok ding saserdote at ding kabilugan na Sanhedrin laban kang Jesus bareng apapate. Dapat alalang akit na numan. Dakalang saksi dapat emyag pangagpang ing karelang deklarasyon. Ating mapilan at saksi laban kaya at ngarang migsalitang kalaraman. Dimdamiyang sinabi mo, lasakan kaiting templong gewang tao, at kilubdaring at lungaldo, mitalakad king aliwa, era gewang tao. Makanyan man, emo ring miyag pangagpang ing karelang patuto. Tinalakading mata sa saserdote kingarapan na ning kapulungan at kitnane i Jesus. nano ing asabi mo king bibintang dake ka. Bakit eka makibat? Bitasang mekibat i Jesus. Menatili yang alang bulad. Nga nang kinutang pasibayo ning mata sa saserdote. Ika ing Kristo, ing anak ning Diyos, Nga nang mekibat Jesus. Akupin, at ikayo akit yay ng anak ning tao, ang makaluklok king dane ng wanan ning mayupaya, akit yang daratang kaya bedaring biga banwa. Ginabak ning mata sa saserdote ing sarili ng imalan at ngana. nanantala pa ring saksi, ikayo mismo, dimdamyo ing kalapas tangana naking Diyos. Naning desisyon niyo, Ating mapilan piglorande, tikpande lupa at penumbok. Ulan mo na mo, nung nanoing menumbok ka, Garang sinabi kaya, at
penampaling de ring guardia. At sula pala alam i Pedro king Patio, anyang dinatangya metong karing ipos ning mata sa saserdote. Panakit ning babaeng itakang Pedro, magsalab king dapog, linawin ning maratna, Ikaman, nga nakang Pedro, payabe na kang Jesus at tubong Nazaret. dapat pepayalyaning Pedro iti. Ekubalo, niye ko intindihan imburi mong sabiyan. Nga nang may kibat, at mintaya kim pasilyong palwal kim pasbol, banda kim pasbol dalan, at tinalaw kiya ing tatsyo. Ikit na neman, ingipos a babay at sinabi na karingatsyo ka rin. Ing taong iti, metong yakarela. Dapat pepayalyana naman Pedro iti. Kalabas ding mapilan na penandit, ding tao nga tsukarin, sinabi ra naman kang Pedro. Talagang metong kakarela, uling tao ka naman Galilea. Sinong paya pa i Pedro? Talagang kilala yan, ing taong ngayon. Kanita naman, tinilaw kiyang kadwa ing manok. At aga na ka ng Pedro. Ing sinabi ng Jesus kaya, ilingad mo kong makatatlong ulit, bayo ya makataduang tulawok ing tatsyo. At may nangis siyang kapait-paitan i Pedro. Kabukasan na baka maranon, may pulong laring pamuntok daring saserdote, ding makatuwanan ning balen, ding eskriba at ding kabilugan a Sanhedrin. Pepagapos de i Jesus at delade kang Pilato. Ikapin ing ari ning Hudyo, Nga nang kinutang kayang Pilato, Ika mismo sasabihan mo, nga na naman may kibat Jesus. Dakal ing sumbong ay narabda, ring pamuntok ding saserdote, laban kang Jesus, anyakit nandeng pasibayo, Pilato. ala kang ipakibat karela. Lawan mo, tutulang dakal asusumbong laban keka. Dapot, bitasang may kibat i Jesus. Anya nga pamulalaya i Pilato. Balang daratang fiesta na ning Paskwa, i Pilato may bubulo siyang metong a preso. Nino man aduan da ring tao. Makasukol ya kanita ing metong alalaking ausandang Barabas. Kaya bede ring aliwang rebelding me kamate tao king milabas a revolusyon. Linapit la ring tao at inawad kang Pilato king daraptana na ing sadyanang pamibulos metong a preso. Kitang nakarela. Buriyeng ibulas ko ing ari daring Hudyo, Malino ng balong Pilato king ding pamuntok daring saserdote inarap de i Jesus pauli na ning Diria. Dapat din pamuntok daring saserdote, sitsutan dala ring tao, ban aduandang king Ibarabas, yang ipabulos na, nga ng Pilato. nung makaniyan, nano ing daptan ko kaniting ausan yung ari daring Hudyo. Ipakuyak Papateye king Cruz, ngarang kinulisak ding dakalataw. Bakit? Nanong pamikasalang depat na? Nga ng kinutang Pilato, lalo rang pekasikan ing kulisak da, ipakuye king Cruz. King kapag nasanang apamatula ng Pilato ring tao, pepabulos ne Ibarabas. Pepabarug neng latiko i Jesus at kay bat binyene karela, ban ipakure king Cruz. Delare ring sundalo i Jesus king Patio, kilubning pretorio, ding palasyong tuknangan na ning gobernador, at inaus dala ring abe ng sundalos. Belabalan de i Jesus king metong amalutong imalan, ginawa ng koronang soksok at pinutong de kaya. Pisunusunureng sa saludwan ngara, Luidia ingari daring Hudyo, pemukpok de buntok king kapirasong timbu, piglorande, siniklaw la arapana, at pisunusunureng pupugayan. Kay badenggewang pikalyan, likas da kaya ing pepasulod ang malutong imalan, at sinulod ang pasibayo kaya ing sarili ng imalan. Kay batlinwalde, ban ipaku king Cruz.
Ating metong alalaking lalabas iba't kimbaryo, pinilit daring sundalos ban papusan kaya ing krus ng Jesus. Simon ing Lagyuna, Tauya, Sirene. Tatare di Alejandro at Rufo, at delare i Jesus king lugal ayaw sandang Golgota, ing kabaldugana, lugal daring bungo. Dininden alak asemutanan mira, dapat ena ininom. Pinakure lalom ning krus at pira kera-kera ring sundalos ing kayang imalan. Mi pagsapalaran la ban abalura nung isa nung dake ing mi pangayin tulid kimbalang metong. Alas 9 na ning abak anyang ipakure king krus. Sinulat da babo ning krus ing dalumlaban kaya ing ari daring Hudyo. Kayag na lang mi pakong Jesus ding aduang tulisan, ing metong kimbanda ng wanan at ing metong kimbanda ng kaili. Makanyanyang metopad ing sasabyanan ng kasulatan, binilang de karing kriminal. Aha, Piglibak de ring lalabas at pipiling doring buntok da at ngara. Aha, ikaing makalasak king templo, at italakad me kilubding at lungaldo, iligtas mo ngening sarili mo, kuldas ka king krus. Pi tuya-tuyare naman, ding pamuntok ding saserdote at ding eskriba, ngaraking metong at metong. Linigtas na ring aliwa, dapat enaaligtas ing sarili na. Paborenya ing kuldas ngeni king krus, ing Kristo, ing ari daring Israel, nung akit miyang kuldas maniwala ke keya. Libakan dyan naman, ding tulisan, amakapaku, mingat ba kaya? At maralumdum king mabil, at meralumdum king mabilog alabwad, manibat king kaugtuan, aldo hanggang alas 3 ninggat panapon. Anyang alas 3 na, kinuli sa kay Jesus nga na, Eloi, Eloi, lema sabachthani. nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Dimdam da ring mapila na tao nga tsukarin, ngara. Lawan yu, ausane Elias, Milaya ing metong karela, sinosoneng aslam ing metong aispongha, at tilanin ne kimpuntanan ing metong atimbo, ban pasipsip ne kang Jesus, at ngarang sinabi, Lawan tamo nung tuyti payapin ni Elias, baneng ikuldas. at kinulisak yang masikan i Jesus, at mepatadya inawa. Siklawad tamo po saguli, anting parangal, king ginutang Heso Kristo. Megabakya ing tabing ning templo, manibat babo ang galalam. Panakid na ring mapilan ding sundalos ang makatalakad tulid na ning krus nung makanano yang mepatad inawa. I Jesus, sinabira, tunepin ing taong iti anak ne ning Diyos. Luklok tamo po.
Salamat po karing kayabi akong memasa king Ebanghelyo. Maya pa abak po kaya kayungan. Kumusta ko po? Lulubda mo po nginingal dongay ti king kwento na ning ginutang Heso Kristo. Ing kayang biye, pamaylasa at kamatayan. Metong niya pong makabang paruminggo ini, malungkot a paruminggo, mapahaling paruminggo. Pasalamat ko po kaya kayo ing megi kong matapang, bista man nating COVID at yuko po. Lalong-lalo na po rin sinimbay ning mga labasan na ildo hanggang di taklamo. Pasalamat ko po karela at edakulikwan magdili-dili ketiking pisamban. Neng kay po bisatang mawawala karing dakalataw. We want to get lost in the crowd at makyabeng gugulisak para king ginu or laban king ginu. Para king makanini or laban king makanini. Bisatang tatalakad, libutad daring dakalataw, ban kanita, alang makakilala kaya katamo. Ban kanita nung may parsan laman, eta kayabe, sa likod ta, karing dakal ataw. At kayabe daring dakal ataw, gulisak mo naman, Hosana or ipakuye King Cruz. Gulisak Ibarabas or ingginutang Heso Kristo. Pero ngini pong aldong iti, kabang dimdam tayong Ebanghelyo, inganya dwa na po ning Ginoo ali itang manalakaran tamo, nung para kanino tamo, nung kenitang panigay ti, nung makaninimburi tamo, nung makanita imburi dari nga diwang kampo. Ali po. Ating oras para kanita, datang mo rin yung kailangan tang mamili. Pero ngeni po, inganya duwanan ng Ginoo. Inganya duwanan ng Ginoo. Pakiramdaman niyang masalese, ing kwento na, panamdaman ing kasakitan de lanana, danasan ing lungkot adinatang kaya. Pakiramdaman itang pamagtaksil da rin kakalugurana. Pakiramdaman itang tampaling tumbok pamandura kaya. Pe malupalo de buntok at miyaliwang kaparusan, masakit at masakit, ing dinog pa kaya. At eman binulad. Uling nasa na ning Ginoo. Panamdaman tamo-pamo itang lungkot, ampong kasakitan de nasana. Panamdaman tamo-pamo. Bayo taman mawala king dakalataw, bayo taman gulisak para kanino tamo. Panamdaman maski saguli mo, ing penamdamana ning ginutang Heso Kristo. Ako mo po babasan ke, banwa-banwa babasan ke, at andat basan ke, ekwaiwasan mga pakyak potang anyang tigtak sila ning Pedro, anyang mepatadya inawa ing Ginoo. So ito po yung ahos kaya katamong ini. Panamdaman pa mo, karing sarili tamo, ing kasakitan, lungkot, kamarinayan, denasana, ning Ginoo. Bayo taman gulisak, para king makaninitang vaccine, para king Sinovac tamo, para king... Bayo taman gulisak, pusay sanang Sara, Ransara, or para kang Duterte, o para ka rin kahit tamo, bayo taman gulisak para kanino tamo. Bayo taman gulisak po sa idarang politikong ren, penakitan dane in vaccine. Bayo taman po gulisak. Panamdaman niyo. Nano kayang daranasan da ring pakakalulong, magsumikap, atin lampakan para ka ring familyada? Panamdaman niyo, nanong lungkot daranasan da ring magobrang, alang daratang obra karela or may wala obra. Panamdaman niya yung panamdaman na rin nakalamag tindang alang daratang sasali karela. Panamdaman niya yung panamdaman na rin deng magmaneong saken na alang sasake, edo pwedeng pasaken. Panamdaman niyo yung panamdaman na rin makatuwang milwal makasimba. Panamdaman niyo yung panamdaman na rin nakalaparing alang sisimba ka rin pisambanda. Panamdaman niyo yung lungkot,
kasakitan, daralana, ning pandemya kaya katamo. Kaya naman siguro burini nga pong ginong may pangulisak tamo, para kanini tamo, para kanita. Panupaya yu po, may kapanagkas ko. Uling, nung albenye po yung ebanghelyo, halos makanyan nga ng gagawan na ring tao. Para kang Barabas, para kang Ginoo, Hosana, Hosana. Mapilan lang mo po ring taong talagang menahimik, tinalakad ka rin, at binilida, king sarili da, ing panamdamanan ng Ginoo. Ing penamdamanan ng Ginoo. Maliban po siguro king Birhen Maria, ang poring mapilan babaeng kayabena, ang poring alagad kaluguranan ng Ginoo, tinalakad lalalam na ng krus. Metong yamong tao, metong yang tao, karing dakala tao ka rin. Albende, mailila siguro, pituyato yade, gugulisakla, dakala taong makapadurot ka rin. Metong yamong, ing talagang penamdamana, ing panamdamanan ng Ginoo. At ini, itang tulisan, may pako bandanang wanan. Anyang paglibakan de ing Ginoo. Kayabe na. Pati yan yung minuna siguro, paglibakan ing Ginoo. Pero bandang taulikit naning kayabe na, ala kang pakialam na numan. Isipan mo na mo ing daranasan ta, kalupan ining daranasan ta, ikat amangin tulid ka ta, ya alina. Ala kang pakialam, may mo man panamdaman na, anong panamdaman na? Ya mo po, ing mika masabal, penamdamana, na nung panamdamana ning Ginoo. Kay batanita, ikit ng kasalanan at sinisiya. Ginoo, itukimo ko, potang muli nakakingkya kang kayarian. At pepatawaran ning Ginoo. Uling minyad yan tawad, alipo. Uling itang penandita ita, may kibat ya. Denasana, penamdamana, hinggang daranasana ning Ginoo. So ini po yung kayo santamo ngayon Domingo. Bayo taman magsalita, laban kayong makanyan, para kayong makanyan. Panamdaman tamo kayong puso tamo. Ing daranasan da, ring aniwang tao. Ini po yung panagkat na ning Ginoo kaya katamo. Eman magmakalunos, eman kinyak, eman ginulisak, eman sinabing aray. Nga niya doa na mo, danasan niyo sana, hinggang danasan ko. Uling anggat kalumakad, nga na po nitang metong kasebyan, anggat kalumakad king sapatos na ning kaparamong tao, ala kang karapatan magsalita para kaya o laban kaya. Ala kang karapatan husgan me. Dapat lumakad ka pa mo, panamdaman, hinggang denasana, at lumakad ka, king kayang tsinelas, sapatos, or king ala ng sapatos, king pamaglakad na. Kanita ka pa mo, may kakarapatan, magsalita, para kaya, or laban kaya. Amen. Balo ko po makaba na yung kwento na ng Ginoo. Pero paborin yung atin ko pang ikwentong atin po kanong babaeng talasawa kanita ing marano niyang mete ing asawa na. Magumpisa la pa mo. At niya kalambing, at niya kalugod kay ing asawa na, masipag ya, magobraya, kaluguranin talaga. Bigla ya may atake at mete ya. So, hindi pong babae, kabang libing, makalukluk ya, lele na ning kabaw, ning kayang asawang mete. Tulala, balungkot, nabalo ng panamdamana. Ala ning luwang ikyak, magdili-dili ya. Dakalan taong minta kaya para makapaglame, para makisanmetong. Pero metong yang kakaluguran ng atandana na, man balo lagyo, man ikit. Nga tatandana na, minsan bengi, makalukluk ya, arapanan ng kabaw. Ala ning luwang ilwa. Nabalo ng panamdaman na. Wala, may gining manhid, kayang milyari kaya.
Anyang din tangining metong kakaluguran, no? Yan ay malinawe. Yan naman balo nino. Inggewa na ning kaluguran, no? Malugod na yung telan gamat. Sikmal na yung banayad. At kabang tatal na na gamat. At inyang penamdaman luwang pinatak king gamat na. Balo na iya kay itang luwa, uling megisa ni luwa. Balo na itang luwang ito, iba tiya king kakalugurana. Banayad, tahimik yang pinatak king gamat na, at sikmal ng pasibayo gamat. Malugod, at banayad, at sakane tinalakad. Kwento na ning babae ngay ni, na kematen, kay ba't nang may labas yung burol, kay ba't na ning may labas na yung 40 days, may labas na yung death anniversary, yan yung mabibiyan niya mong yan dili. Kukwento na po ni babaeng ita. Metong yamu ing memyesi ka ng lub kaya, kitang oras ning kayang kagipitan, metong yamu, kitang kakaluguran ng tinalan gamat at penamdaman ng linwaya para kaya. Itamu ing meme si kanan lub kanako ngana. Ang gewanan nitang kakaluguran na, ala po, basta mikiabeya at penamdamana ing panamdamana itang oras ay ita. Amen. Talakad mo po at ipasyaging kaya katamong kasalpantayanan sa salpantaya ko. King Diyos, sigpang may payang tuto, linalang kimbanwatiato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ni Banalay Espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldos, sinubliyang mebe, pepaytas siya banwa makalukluk, wananing Diyos, sigpang may payang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabiempong menga mate, sasalpantaya ko king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisamakding Santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Mausta mo pong iniking Diyos, nga tamong manalangin, Ginoo, pakayapan me ingkekang balayan. Itangan po. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, kapamilatan ng pamangan at inuman, ning Hekaristiya, tukyan mo kami, king dalan ning de, maging sikanan dakat titula, ipanalangin ni Keka o Ginoo. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, kapamilatan ning Kekang pamaylasa, king mula ning Getsemani, saupan mo ring karelang kaligaligan, at kaluban ning king nga gana-gana, ing tetagang tupad, king kaburyan ning igpa, lalo na po ang iti, binang masakit, panalangin ni Keka o Ginoo. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, kapamilatan ning Kekang makatuliran, a pangarakap o pangayatol, ganakan mo ring makasukol, pauli ning karelang kayatulan o pangayatol, kapamilatan ding marok aukom, ipanalangin ni Keka o Ginoo. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Jesus, piktaksilan at pepayimburisan, din Kekang kakaluguran, maging malapit ka sa karikasablang malungkot, pagkaluban mong kagiwan, makikaluguran, din Kekang kapatad, ipanalangin ni Keka o Ginoo. Gino, pakayapan me ingke kang balayan. Para po karing kakatamong kapatad na mag-wedding anniversary, Ivan Ampoy Edith Serrano,
Labor ampoy Cecil Serrano, para karing intensyon ng Ellen Suarez, para king kapatid namong masakit, Isel Lanuza, Ray Rivera, Frank and Linda Castro. Para po king kapatid namong mag-birthday, Rene de Mesa, Leanne Denise de la Rosa, Lilian Manlapas, Erlinda Vergara, James Santiago, Benjamin Esquinas, Escasinas, Carmelita Ocampo, Ferlida Garung, Purisima Gozum, Maribel Razon, Adonis Ilagan, Teresa Kayanan, Mario Garcia, Juanito Giao, Apollo Sakari, Victor Roque, Cole and Levi Tubig, Joma Rivera, Oscar Rivera, Flora Alfonso, ampoy Lydia Cancio. At para po king kapatid among miyangubye, among Lamberto Passion, ating sablata mong intensyon, pati na rin familia tamo, lalong-lalo na rin kakaluguran kakilalang masakit. Ipanalangin talang tahimik, King Diyos, aginuta mo. O Diyos, aginumi, manigapu kekeka, kukulait at makisabi, pakayapan me sana ing balayan mo, uluan mo ke king nanuman sakit, lalong-lalo na kaniting pandemya, at pisasan metong mo kami king lugod, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Amen. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapanay sana ning ginuitin daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katay ka sa plalat ni mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, gawa na kay sanang kalugod-lugod kaya ka, ning pamaylasan at kamatayan, Hesu Kristong anak mo. Magdili-dili alaking akarapat, dapat akamtan na sana para kaya kami niting ganap a sakripisyo, ing lugod mo't pakalulo,
king lagyo ng Jesus aginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayongan, At kekan timuri. isipan niya at luguran ng Diyos. Isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang paratit numan ka rin o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Bistaman alayang kasalanan, inamina ing kasalanan mi. Bistat man malinis siya, tinggap na ing kamatayan, ban ikabus na kami. Uli nita, kambedering sablang koro ding angeles, daralit ming kakaligayat ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kekaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinape ampong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalub mo kekami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na la rin kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayot para ka rin sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayong ining Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan.
Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit keng kekang dulang. Katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ang katawan at daya ng kekang anak. Ginuala kang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyangubiye. Ganakan mo ding daralan, kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no karin lapaman, ating sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang nginipunting metong familia, abe-abe tamong may panalangin king Dios, karingamano, tiro na kaya katamo ning Ginoo. Datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuaning loob mo. Ket isulip, antipanwa, mi pamintuaning loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo, Niemu ke kami, King Aldo ngeni, ati patawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mika sala ke kami, emu ke pai saul king tuksu, dune ikabus king warok, emu ke pai saul king tuksu, dune ikabus king warok, Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopan king kaya kang pakalulo. Parati kaming may kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan. Nunay lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ing Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kay kaan timuri. Patula tayo pong ibigin ing kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you po. Kapayapan po.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Dios, ang milalako king kasalanan na ning yatu, mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoek matampang tanggap keko, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabaluan, mumunan dili pasalamatan talapuring Thursday group na migsakripisyo na pun bangkanita magiyang malinis ing pisambanta mo po ngening Malyaldo. Ampo po karing kamadero na linigpid na noring karelang Lenten exhibit na pun po. So dakal-dakal pong salamat karela at kaya kayungan po na pesitagon kaniting kaya katamong banal na misa. At intamo pa pong misa po tang alas 9 ning abak, ampong alas 5:30 po tanggat panapon. Bukas po agkatanda kayo, Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo at intamong misang 5:30 ning balanggat panapon ampon recollection po pamigunam ban kanita makananutang mabibiyeng mitmong kayapan ganakakalupanan ng ginutang Heso Kristo. Misa ampong recollection Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo alas 5:30 ning gat panapon. Huwebes Santo po ing misa tamo alas 4 ninggat panapon, misa ning tauling hapunan, pamanos bitis, kay bat ing Bihilya, King Santissimo. Metong mo pong oras ing Bihilya, ala pa mong bisita iglesia. Kay bat Biyernes Santo po, alas 6 ning abak, stasyon ning Cruz, keti mo kilugpisamban,
Kay batalawunan inggat panapon, 7 palabras, pasibay keti mo naman pong pisamban, deng manimuna ketang stationing cruise, deng EMDC, ketang 7 palabras, deng babaying organisasyon. Kay batalas 13 po, ing pamamuge king cruise. Kay batnapunita, misarayang pasibaying pisamban, mi buklat niyang pasibayo king Sabado de Gloria, ing misa tamo alas 7 nimbengi, ing salubong king pamanyubling mebye, kay batitang Easter Sunday, April 4, deng misa tamo po alas 6, alas 9, ampong alas 5:30. Ini po yung bayo. Keng April 5, Lunes ning pangasubling me, Easter Monday, agkatan ko po renggang kalalakihan, denggang lalaki, renggang lalaking karpintero, alwagi, mika misa tamo pong pasalamat, misa yang pasalamat, kaya misang parangal kang San Jose. Misa yung pasalamat, kaya katamungan, manintunan, magobra, uli daring gamat tamo, uli na yung pamagkarpintero tamo. Agatanda ko pong simba, alas 5:30 ng gat panapon, itang Lunes ng pangasubling me. At deng lalaki pong simba, agatan ko lang magpolo barong or polo maputi, bayo lang milub kem pisaman, maliban kem face mask, ampong face shield. Kaya nila mo pong bandang wanan ko luklok, den babay kaya nilang bandang kaili. So ito mo po, dakal-dakal pong salamat kaya kayingan. Talakad ta po para kintauling panalangin at bendisyon. At para ka rin kapatid tamong masakit, para ka rin kakilala tamong mamagkasakit, para karelangan, Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos sa tsukeka, tuwan ka karisablang babay, tuwan niya panamanin boning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ini po ang simplita mong assignment ngening parumingo. Tipunan niyo po rin familyayo. Tipunan niyo rin familyayo. Kumakong Biblia. Basa niya po ang ebanghelyong binasa tamo ngeni. Pwede niya pong pipitnan-pitnan. Pwede kong mag-characterization. Basa niya pong banayad at panamdaman niya talaga ang kwentuna at pamaylasa ni Ginotang Heso Kristo. Mark, Ebanghelyo ng San Marco, chapter 14, verses 1, hanggang chapter 15, verse 47. Ita mo po yung assignment tamo, ngening malyaldo, nung nukarindakal ta oras, miyabe-yabe, itang mi fa-familia. Ita mo po, salamat po, at dakal po salamat king kekong pamanagon. Ing Ginoo manatili kaya kayongan. At kekan timuri. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ing kekong familia. Ing iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Dios. May piyabak po, dakal po salamat, mimingat ko po potang muli kayo. Pakakalali po, ako ag nanagnan lulwal, milabastangan po. Closing song.
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nune king kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.